Varewui kaphaning kasami kachiva igato izarva kala ishāva Mark vigasang kathum tuiza tumrada panga. Mark chapter 3 verse 35. Whoever does God's will is my brother and sister and mother. Mark chapter 3 verse 35. Bibleli Varewui leikashi kala tuingashitbinghi matailak eina SHIMKHUR semkakali phongshoka. Haokaphok aka tuizamka da shinili Varena mikumo kasem thārān shimkhurwui ningchuk eina eina mayārnao semma kala nao mayāsang khavai kasoi. Abraham eina Sarali nautun kachung ka mayāsang khavai SHIMKHUR Haokaphok mi. Jacob wi naungara thārāda khani wi SHIMKHUR hina yur thārāda khani semka saka. Ang yunga khawi na ra salala shimkhurwui kharing kharak zat khana ngatai sera. Chancham sada Juda wi shimkhurli Jishu Krista ra phara khavai kapangkhui. Hina kachitheva SHIMKHUR hiya Varena mikumo khangashikwi ain azingli khalena. Jishu witam kachithei chiya kachikathana Varewui ningchang atishuda sakha Atumbingji Varewui SHIMKHUR akhana da shankhui. Church Haokaphok rang laka SHIMKHUR hina thārān worship phongshoka da leisai. Ji eina itumui mirin rargasang yararin semkakali SHIMKHURwui sharuk kahaka sanga. SHIMKHUR hiya oguthui eina matang haimana kha thikaiwi thilila itumui leikashia. SHIMKHUR mi pingli katang khavai ongramli sampang lura kachiwi kachihan leda okthuivai. Varewui lungli ka kashunga SHIMKHUR jia kharinga tuili sayhali Jishu Kristawi tam kachithei khamayonli paisin sada okthuiruma. Takyang kahai jihan khavai maklei SHIMKHUR ngasa salala Varena semkami kahai SHIMKHUR jia mashman mara kha Varewui lukamashan sampangra. Varewui leikashi phongshoka shitkasangwi lungli kashung me kangasaka kala kamashung kangaronga mirin ringjithei kashapa SHIMKHUR mipa avuvu ngasakwai hotna sersa nganakui kai kala shakui kai tum saikorili Varewui sokami tashung mirunong. Amen.